Hey hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar here to silin sang puya Sarkar lai puna thona kumsom pare chinchunglam COVID-19 ridan apek me ka ngai thatu te ridan la vectoring kan ngen chewa COVID-19 la ka invena lama lawin thada lo ula ina tomtla tin tul to palo chom pon suak lo ula mai tom na wo midang nai lo kudle mai ti file ridan la lakte lo ngai poi mo zelang cheu COVID-19 kan no shedu nei chuan rampum huap helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari paret bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tan pakhat bial pani te biak po thei rengani tuna chun Chanchinthar long athak chun somang u nimin khan Mizoram COVID-19 rikai sangkhat za somret panga mu chua bel ani Agriculture Department chun SEDP sangni sompakwa somni chunga vai mim le belam ching tu hlo ting te hne na nimin khan choi moina ahlan Delhi Police Special Cell te chuan Khan Pakistan atanga firfirten aru ka in ngan atan an man thin munte an man suak National Human Rights Commission chuan Nimin Khan Delhi Rajasthan Haryana le Uttar Pradesh sarkar te chu lomne tulung oi lup na lan tir mek chungchanga ma an lakdan thelut turin a hriat tir tukina COVID-19 din hun hriat thar berami sang khat za somret pangan an kai ti mu chuani a sample test zong zat sang ko zathum samruk pariat jinga za som pani point paruk panga an positive ani tundin huna shikai to zong hi singsari sangli samruk pariat ani a singruk zani somko pasel enkol damani to enkol lai singkhat sangthum zanga somni panga omin mi zani somni paruk nan thi pui to ani ZMC RT-PCR laboratory shikai za somret pariat mu chuani a Trunat laboratory sample test zinga somsari pasari positive a rapid antigen test manga COVID-19 positive mu chua zariat somko pathum anni a FIA test a somni pasari positive mu chu anom bokani mishing sang khat zela positive mu chu to zati somruk pariat ani a mi noi khat zela COVID-19 awanga nun chan to hi somni pani anga chut ani darkar somni perikal chungin COVID-19 awangin mi panga an thi ani Aizawl mer pularin enga sailu hovin nimin khan kong puisiam atana plastic chia man tangkai the dan tur soi hawani mishing te chena te na saber tu pakhat plastic waste lak khom le kong puisiam atana man tangkai dan tur soi hona hian AMC solid waste management changtu executive councillor pulatan chawa kheng tele AMC official poimo te ba ka Mizoram road fund board secretariat official tele Mizoram PWD official an tela Aizawl khope plastic waste hi mu malzoka ti ralani a environment ven himani thene turin heng plastic waste kong puisiam atana man tangkai thei dan kong dapa thei to pa mala kho zelan tumani AMC chuan Aizawl khopuya plastic waste hi ashana la khoma munrot bika da khoma man tangkai dan tu ro manna akal pui mek ani Agriculture Department chuan SEDP sangni sompakua somni chunga vai mim le belam ching tu hloting ten hena nimin khan choi moina ahlan he hun hi Agriculture Minister Pusilarin sangana man puya belamchi chin le thar chualo man pakhatna la tu chu sership district ani a ram hectare zathum samli pakwa point bial palia anchinga ram hectare za samli pakhat point paruk palia ching tu champhai district in loman panhi na le hectare samruk point pasari biala ching tu lungle district in loman pathumna anla ani vai mim chin le thar chualo man pakhatna la tu chu saitol district ani a ram hectare za pakwa point panhi paruk vai mim anchinga Quintal sang ni zanga pali an thar chuaka loman panhina la tu Aizawl district chuan ram hectare somret panhi point pako proka vaimi manchinga quintal sang khazele somnga panga point pakhat pakuan thara loman pathumna la tu longtlai district chuan ram hectare za somni pakhat point pali biela tangin vaimi quintal sang khazasri som point pasari pakhat an thar chuak ani vaimi chin thar chuak hian lomne tu intel khom ti tha ten hena loman semani boka marbok zaw zong in lungpui cholmun Not lung parasitol district ve te cholom pakhat na le panhi nan donga loman pathumna dong tu chu tual leng zaw chamring Aizawl district ani heng baka hian district na vai mim ching hotling ne thar tammi pathum ne na loman pek ani bok pusilarin sanga minister chuan COVID-19 borok awanga program han mai thei ani lo awanga poyati thu soin sarkar flagship ngai poimo a thei top chho tu te zinga aberni na changtu loman dong tu te thinnu takin alom pui thu soya Rammason atana ki poimo ber thinlung lama in todel tura har thana mi puizinga na seta ka thleng mek chu hluin hei hian chakta ka hruain na manga din chuana a thlen nge donani ati Agriculture Minister chuan tun hnaya dan thar the Mizoram Agricultural Land Leasing Bill Assembly sesona an pass tak kha Mizo kuna thok tu te tan liu liu ni thule khol chi sang sang manga
ram nei tu le a ho tu ten dan fel pai tak nuaya lok zoka thar chon atana kai hruai thei dan ani tur thu sein vau be fo nam ni turadin kan ni lo ati bok ni zung chakna tuipam na manga thar chho tipung tura thal bu chin malak na kalpui to mani thu sein department pathum agriculture irrigation and water resources le cooperation te coordination committee dinin luitui pam thei ti chianga WRC malak na kalpui to me kani thu minister chuan soirolen kum khat chunga thai sang rotation na kalpuin thai lam na setaka thar chho ti punan he solar tuipam hi mantang ka ani don ti soibok RT-PCR for Simbial 10 lungle RT-PCR buntura malak lok ani lo wanga court thupek za lowa mi pasari an puna Gauti High Court Aizawl bench an thelu chu nimin khan ngai tu ani a Gauti High Court Divisional Bench chuan court thupek za lowa an pu te chu amalte te ko na peturin ati a RT-PCR laboratory for Simbial ukil JC lunsang chuan contempt of court a chuan sarkar official te amimal anga khinan ni thu sein ukil roina po amimal anga sen ngai le minga po amimal angveka case pun ani ati petition ming lang te hi chief secretary pulan moi chongo health and family welfare secretary puala ram nga ka hospital and medical education director dr tilal mangai lunglei civil hospital medical superintendent dr SR ngur chamliana union ministry of home affairs secretary ajay kumar bala union ministry of health secretary rajesh bhushan ICMI director balram bargavate anni RT-PCR for Simbial hian kumin jun tha Mizoram chimlama RT-PCR khol bunani thein atana PIL an thelua Gauti High Court chuan August nili khan thukungna siama lungleya RT-PCR laboratory din turle malanghal turin Mizoram sarkar alo hria tir to ani High Court chuan judgment order chu atangani sari chungin Mizoram sarkar health secretary chu RT-PCR laboratory din na turngai to tu tur committee siam turte committee a chuan member pali ai tlem lo om turle member zinga wme sub headquarters lungle president ne lungle thalai pol chief organizer te tel nge turin a hria tir bok ani kan correspondent tan danin Mizoram sarkar chon August ni ko kha notification ti chokin Gauti High Court Aizawl bench thupek angin lungleya RT-PCR bun ani thena tana mala tu tur committee adina committee a hian chairman chu health and family welfare principal director ani a member secretary chu hospital and medical education director ani member te chu lungle civil hospital medical superintendent lungle sub headquarters wme president ne lungle thalai pol chief organizer te anni a he committee hi August ni som pathum khan thu khoma tourist lodge lungle chu RT-PCR bun leilong na tan sarkar rotni se anti a RT-PCR for Simbial chon RT-PCR bun tura sarkar malak na du khoblovin ko thupek zalo na le zomdulo na oma angaya High Court a contempt of court petition an thelu le ta ani Chanchinthar All India Radio Aizawl tanga puanani Delhi Police Special Cell de chuan min khan Pakistan atanga perfecten aruka in ngan atana an man thin hunte an man chuaka mi paruk an man zinga pahni chu firfiaka chathin Pakistan injir chuak nia hriat ani bok heng an mi man te hian ram chung khopui lian sangsanga poi khoyan tum nerin helani a Delhi Police Special Cell Commissioner Niraj Thakuran chanchemit ekomna state sangsanga firfiakte dap chobe puhi thlakani atia Rajasthan a kota muna firfiak pakhat manani a Delhi a pahni le Uttar Pradesh am pathum manani atia puthakura chuan heng an lu chona hmuna hian bom silai le amu thnem tak an mantel ti asoi bok ani National Human Rights Commission NHRC chuan min khan Delhi Rajasthan Haryana le Uttar Pradesh sarkar da chu lo nei tulung oil unalan tir mek chungchanga ma an lang dan thelu turin a hriat tir he hriat tir na state chief secretary le police ho tu te theu hne na thonani a commission chuan tun hnai lo nei tu lung oil unalan tir awang hian mi puin harsana sang an to thu adonga thil siam chuna industry tele company thok mi sang ko chuang in harsana an to ka kongpui tolu to ko wangin lir thele ke vei wakten harsana an to ka abikin rol ban no le kumu paten harsana an tok na sezol ni na soya covid-19 thileng in khokhina dan paljudna aum thu adong te asoi bok ani NSRC chuan Institute of Economic Growth IEG chu lo nei tu telung olun lan tirin industry le sumdon na angong thalo ani mekte chipchiar taka lojir ching turin a hriat tir bok ani Chanchinthar serti topna na tlang pui nimin khan Mizoram a hrikai mi sang khaza somret panga mu chu bet ani Agriculture Department chon SEDP sangni sompakwa somni chunga vai mim le belam ching tu hotling te hna nimin khan choi moina ahlan Delhi Police Special Cell de chon nimin khan Pakistan atanga firfect na roka in ngana tan an man thin mun te an man chuak
National Human Rights Commission chuan min Khan Delhi Rajasthan Haryana le Uttar Pradesh sarkar te chu lo nei tu telung olum nalan tir mek chungchanga man lak dan thelu turina hriat tir chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani